باشە بگشتیان بە گرافیکێکی هەنێک زانیاریان لەسەر ڕەوشە سووریە بگشتی بدەن هەوا کە هەژاری لەوێ دەرێت چاوایە پێویستیەوە بچایە پشتی 10 ساڵێن شار لەوێ وڵاتی چ چێبووە ئەڤان بەحسێ هەژاریە لە سووریەت کەین سەدا نۆت یا خەلکێ سووریێ هەژارن فەقیرن 23 ملیۆن کەس هەژارن ئەم دکارن بێژن تەنێ هەژارن لێ ئەوێن لەژێر هێلا هەژاریە ژیهانە کو ڕۆژێ ژەمەکێ نانی بەدەستێوان ناکەویتن تێر بزکێ خۆ بخۆن ئەو ژی هەیە ئێدی بڤی ئاوای سەدا 43 یاوی خەلکێ هەژار کو نانێکی بدرستاهی ناخۆن لوان ناوچەیانەین کو لەژێر یانژی لە دەرڤەی دەسەڵاتە حکوومەتە شامێ دژین هەن جوان لەژێر دەسەڵاتە ڕێڤەبەریا خۆسەر وەکی ئەو ژێرا دەبێژن لە باکوورێ ڕۆژهەڵاتێ سووریێ ئانکو لە ڕۆژاوای کوردستانێ ئەوێن کو دەستێوە ناگەهیتە هیچ ناوەندێکە پزیشکی تەندروستی یانجی هیچ دەرمانان بەهێسانی سەروی 7 ملیۆن سووریانە پرانیاوان لە ناوچەیەن ئۆپۆزیسیۆنێ یەن کو bi zorê dikarin yek jemê xwarinê bixwin 160 ji wan xelkê bi taybet li navçeyên opozîsyonê pêwîstiya vî xelkê bi taybet li navçeyên opozîsyonê ku duh jî civata asayişa navdewletî bey deng dan heta 6 mehêndî gihandina harîkariyan ji bo Sûriyan dirêj kir piranî li navçeyên opozîsyonê ne serû 5 milyûnan pêwîstiya wan derhal demil dest bi harîkariyên miroviyên lezgîn xarinê heye heta ji birsan nemirin û rewşa wan xirabtir nebîtin. Di nava 10 salên şerê Sûriyê 180 lîreyê Sûrî qîmeta xwe winda kir ji dest da. Bi vî awayî tezaxum çê dibîtin, berhemhînan li wî welatî jî ji ber ku destê kar kêm kiriye, gelek xelek derbeder û aware bûne ji wan serû 200 hizaran li Başûrê Kurdistanê ne, berhemînan li wî welatî sedamot kêm kir. Ew Sûriyaya ku bi destên yan jî bi berhemên xuyên destiyên rengîn navbang bû li temamê rojhelata navîn êdî şerê wî welatî wiha lê kir û heta niha jî derencamên wê berdewamin. Bi vî halî çi pêwîst e gereke çi bihête kirin êdî Kurtênan bi vî awayiye ji sedê 173 di 10 salên şar da serûy 442 milyar dolar zarar û ziyan gehiştiya abûriya Sûriyê. Li Tirkiye serûyî 3 milyon Sûriyan hene. Xelkê wî welatî ji wicûda wan acizin dibêjin bazarê kar nehêlaye. Bi heman awa li Başûrê Kurdistanê jî. Lêvê kûça bilêşa wa du heftiye dest pê kirî, cihê pirsyarê dibêjin çi şartine çi matên lê ew çi dibêjin? Dibêjin ji ber ku rewşa me ya abûrî xirab e, em dihêne neçarkirin ji bo çekdariya bidarê zorê yan bo rijêmê yan jî bo rêveberiya xweser lewma deriyê revê ji bo parastina canê me baştir e û wî helbijêrin.